nogu. 5, 6, 7, 8, 9 i posljednji 10. Super. Sad idemo koljena. Koljena je zglob koji nije mobilan, nego treba da bude stabilan, zato ga nećemo mnogo rotirati, pogotovo pod težinom tijela, nego nogu samo savijemo u koljenu i na izdah ispružimo nogu. Jako bitno da vam kuk se ne pomera nigde, da vi totalno stabilni, totalno ravne i samo pružite. Ukoliko ide ovo, spustiti koljena na dolje i pružiti prema dolje, da vam noga bude dijagonalno. Ukoliko vam snažan mišić, možete da dižete i 90 stepeni. Odlično. Zamenimo nogu. 1. Izdah obavezno. 2. Kada aktivirate mišić, izdahnite. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Zagrijemo skočni zglob. On slobodno može da se rotira. Treba će nam tokom treninga. Idemo drugi skočni zglob. Slobodno 5 ukružiti od sebe. Odlično. Prva vežba se zove sumo čučanj. Sad ću da vam objasnim kako ga uvek raditi pravilno, da vam ne boli kolena i kuk tokom izvođene vežbe. Noge idu širi nego širina ramena, prsti idu na stranu. Ono što je važno, kada budete se spuštali u sumo čučanj, provjeriti obavezno, ajmo svi zajedno sad provjeriti. Kad se spustite dole, da vam je koljena ispod peta, ravno, bukvalno. I nad koljenica, ako stavite ruku, onda prsti ruke idu isključivo zajedno sa prstima noge. Znači, jako bitno da vam je nadkoljenica prati prsti i stopalu na vašoj nozi. Onda vam je koljeno bezbedno, nije iskrivljeno i neće biti povreda i bolova u koljenima. Tako da uvijek kad se spustili, vidite da vam je stopalo u pravcu nadkoljenice. Onda je to idealan, pravilan sumočučanj. Provjerili svi i kada idemo na doli, obavezno guramo kuk blago pozadi, kao da hoćemo da sedimo na stolicu i onda vam koljena ne idu napred. Ok? Tako da slobodno gurnite kuk pozadi kao da tražite da sedite negdje. Idemo sad ovaj pokret, idemo sporih na 1, 2, dolje, zadržali se 1, 2, na 1, 2, ustali, ispružili nogi, zategli gluteus. Spremni, idemo zajedno. I 1, 2, 1, 2, gore, 2. Odlično. 3, 2, 1, 2, izdah, gore. 3, 2, držimo stomak aktivan, izdah, gore. 4, 2, kuk pozadi, blago guramo, 1, 2. Vrat ispružen, rame spušteni. Leđa pravo. Jako bitno da vam leđa bude pravo. Stomak aktivan kako ne bi stvarali pritisak na lumbalni deo kičme. Držimo. Bravo, devojke, i gore. Ajmo. 1, 2, 1, 2. Izdah gore. Kolika puta? Nadam se negdje 8. Ja ću da računam kao da ovo je 9. Zamolit ću Nadicu da nam broje sljedeći put. Ako osjećate već bol ovde, sve je super. Ako negdje u kičme, zategnite više stomak, odmorite i nastavite sa nama. Posljednjih 3. 1, 2, 1, 2. Laktovi najbolje držite tako da gledaju u pod. Ako vam teško, možete da ispružite ruke, onda to automatski tijelo se namješta pravilno kako bi održala balans. Posljednji. 1, 2.
Osjećajte noge, ostanite u istom položaju, nemojte da bežite, nastavljamo sa čučnjom. Sad idemo puls dolje, ne ustajemo gore, idemo 20 sitnih pokreta. Ok, i posle toga držimo 20 u zamrznutom položaju dolje. Ajmo, svi zajedno, gotovi, idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, super. Izdržali ste. Ukoliko je teško napraviti pauzu, odmoriti, a mi ćemo 20 sekunde otprilike da držamo dolje. Ajmo, svi zajedno, ko može, idemo dolje. 3, 4, 5, proverite stomak, proverite rame, zategnite telo. Kome teško odmoriti, komu laka, 4, 3, 2, bravo. Velike mišićne grupe aktivirali, probudili naše noge. Sad ćemo malo da vidim šta sam ja napisala. Aha, super. Sljedeća vežba, idemo u blagi čučanj, to skoro nije ni čučanj. Noge širina kukova, samo gurnimo kuk pozadi, pogledajte sa strane, izgleda ovako. Znači nije ni čučanj, samo gurnuli kuk pozadi, spustili blago ramena i u ovom položaju ćemo raditi sljedeću vežbu. Mi ćemo ići 1, 2, ustajemo i jednu nogu idemo 2 na stranu. Onda opet sednimo, 1, 2, ustajemo i jedna noga ide na stranu. Ono što je važno, kad budemo šetali na stranu, korak, vraćati nogu i zadržati poziciju između nogu. Ne šedajte ovako, ok? I drugo, ono što je važno, kada budemo išli nogu na stranu, petu guramo na stranu, ne prstiće. Ovo ne, slobodno gurnite petu na stranu kako bi aktivirali gluteus. Ako ste spremni, jel vam treba voda, slobodno napravite jedan glutelj. Ja ću da se pomerim malo dalje, kako biste vidjeli skroz moju poziciju tijela. Idemo 10 puta. Spremni? Ajmo. Kuk pozadi. 1, 2. Ustali, zategni gluteus. 1, 2. Odlično. Odmah dolje. 1, 2. Spust, podigli, zategli gluteus. Noga na stranu. Radite svojim intenzitetom. Vežbu ste vidjeli. Pratite kameru i usporite ukoliko vam teško. Sačuvajte mjesta između. Spustili se dolje, mali korak, stabilna tijela. 1, 2, petu guramo na stranu. 1, 2, zategli gluteus. 1, 2. Ova je bila 5. Zato što brojim 1, 2, to je 1. Vraćamo se. Zategli gluteus. 1, 2. Stomak non stop aktivan. Vrat produžete kičme. Ovo nam je 6. Zategli. Izdah. Izdah. Bravo, devojke, ne dižemo nogu gore, visoka na stranu. Ovo je više nego dovoljno, 45 stepeni. Dovoljno da aktiviram mišiće gluteusa, a da ne istegnemo nikakav ligament. 7 smo završili. Ajmo, ajmo. 8. 1, 2. Ko osjeća gluteus? Odlično. Ukoliko osjećate lumbalni dio pritisak, slobodno aktivirajte stomak. Znači ste zaboravili na stomak. Pratite svoje disanje, uskladite pokret sa disanjem. Vraćamo se nazad. I posljednji. 1, 2. Ajmo izdržiti. I posljednji 1, 2. Odlično.
Super. Sad vam cijela donji dio tijela osjeća se super. Sad nam nogi mišići nogu odmaraju. Mi aktiviramo malo leđe i mišići pozadi. Šta ćemo da radimo sljedeće? Sljedeća vežba. Gurnimo kuk malo nazad. Spustimo leđa do koljena ruke. Znači kada stanete ovako, gurnite kuk pozadi, mekane vam savijeni koljena, ravna kičma i šake vam preko puta koljena. Vodite računa da vam je ravan stomak. Dok objašnjavam, slobodno stojite ravna i spružena da ne biste umorili se. Iz ovog položaja ćemo raditi fly, to je na stranu podižemo ruke i spružimo, ali do brade. Nemojte da dižete visoka jer onda stvarate pritisak na leđe. Znači bukvalno 1, 2 i ustajemo i aktiviramo mišiće gluteusa i zategnimo ih jako. Tako će izgledati vežba. Ajmo svi zajedno. Spustili se do koljena, otvorili ruke i spružili ih napred. Zategli gluteus, ustali. Bravo. 2, strana, ispred, zategli gluteus. Kada idemo na doli, obavezno saviti koljena, jer ukoliko ostavite ih ravno, pogledajte šta se dešava sa kičmom, to je bukvalno uništava naše pršline. Obavezno saviti koljena i zategniti kičmu. Ok, nastavljamo. Ispred, ustali, zategli gluteus. 3, ispred, ustali, zategli gluteus. Pratite svoj intenzitet. Uzdisanje. Zategli. 6, strana, ispred, zategli gluteus. Vidite, ja ne dižem ruke visoko, samo do nivou tela, samo paralelno podu. Zategli. 1, 2, vidite, samo paralelno podu. Zategli. Negdje 7. Stegnite gluteus. Držite leđe ravno, vrat vam produžite kičme. Obavezno vodite računa da ne savijete i ne prelomite vrat. Pogled ka podu. Posljednji. Zategli. Sad osjećate i gluteus i blagi mišići pozadje. I sad ću da vam kratko objasnim dok odmarate. Bravo, devojke. Sad dok odmarate, pijete vodu, slušajte mene. Sad ću da vam pokažem kako se radi iskorak, koji je ikada u životu, ukoliko ste radili nepravilno, onda osjećali drugi mišići. Sad ću da vam pokažem kako u idealu svaki od vas do kraja života zna kako se izvodi pravilni iskorak. I nema šanse da pogreši, gdje god da radi, sam ili ne. Prvo pravilo, spuštamo se na koljena i zadržamo širinu između nogu, između koljena kukova. Ok? Drugo pravilo, zadržavamo ovu širinu i stavimo nogu isključivo ispred sebe. Između stopala i koljena, širina kukova. Noga 90 stepeni. Skroz koljena, ispod njega peta i noga pozadi. Ide na prstiće, skroz nasloni se na prstiće i peta gleda gore. I onda na izdah aktivirali stomak i ustali. Isključivo gore. Bravo. To je pravilni iskorak. Na udah se spustili. Za početak ćemo da spustimo se na pod, da vi osjetite koje mišić radi. Ovo je klasičan pravi iskorak koji gdje god da radite nikad nećete pogrešiti jer sve mišići radi pravilno i usklađena. Jer jako često možda ste vidjeli da iskorak radi se ovo ili ne znam, ide samo prednja noga ili diže se peta i svašta nešto. Ili zadnji peta ostaje na podu, što je totalno nepravilno. Tako da krenimo sad polako iz ovog položaja. Dajem 2 instrukcije. Kome teško, nastavi sa ovom pozicijom. Ustao, ispružimo skroz ravno i spustio se skroz ravno. To je za početnike koji sad hoće da savlada ovu tehniku i da nauči svoje tijelo da se kreće pravilno u iskoraku. Ko zna da radimo iskorak, radimo sljedeću varijantu. Ne stavimo koljena na pod, spuštamo se na dole, dižemo ruke, vraćamo ruke i tek poslije ustajemo. Ajmo, devojke, odaberite svoju varijantu, pratite sebe, ne mene. Idemo. 1, gore, 2,
gore. Kome je teška ova izvođenje vežbe? Radi početnu varijantu. Samo se spusti, se čeka nas, ustani sa nama. Samo se spusti na kolena, odmori, ustani sa nama. Ok? Go. 1. Ko radi naprednu, ne spušta kolena na pod. Možete i između spuštati kolena na pod, ali dižite ruke. Uf, meni već gori noga pozadi. Ako radite pravilno, onda i vama to sve jako boli. Ajmo još jedan put. Ko gubi balans? Nema kolena u vazduhu. Obavezno ga spustiti. Dajte od sebe maksimum, ali svoj maksimum. Ne moj. Važe? Šta ćemo sad, devojke? Ko ostaje u ovom položaju, idi samo ruke na stranu. Na stranu, izvinite, gore 10 puta. Ako jak u treningu, ko juče nije dobio upalu posle prošlog treninga, ajmo, dižemo kolena, ostajemo u statičkom položaju, 10 pokreta ruki i 1, izdah, 2, što mi radite, 3, bravo, 4, sve gori, 5, ostati na koleni, 6, kome teško, 7, 8, mama mi je 9 i 10, bravo. Ja sam danas svoj trening radila. Ovo mi je bonus za vas. Kako osjećam mišići, recite. Ovde gori sve. Samo mi ovako pokažite, gori. To, bravo. Znači, molim vas, pratite svoje. Više vam nego dovoljno. Ukoliko ste početnik, podsjećam da stavite kolena, bitno da savladite tehniku. Sad vam nije fokus koliko možete, nego savladite tehniku. Nogu ispružili, zadržali, kolena. Ko je ovde krenuo sa nama od početka? Mi smo vam podrška. Vi radite. Ispružili i ispustili. Ok? Možete aktivirati i ruke. Posle kad mi budemo radili izdržaj, samo aktivirati mišiće leđa, to je više nego dovoljno, zatim stomak. A oni koji napredni, ko nije dobio prošli put upalu, idemo, kolena ne stavimo na pod. Spremni? 1, 2, go! 1. Ruke i ovde. Spustili se. I ustali. 2. I ustali. Ajde, devojke, pomožete meni da izdržam ovaj trening. Trese su mi noge. Nada, ti nas podržavaš? Ajmo. 5. I gore. 6. I gore. Teško, slobodno ostanite. Kolena na pod. Gore. Gore, posljednji. Gore. Bravo. Ko stani na dole, samo i ruke. Ko jak može da izdrži? Ko još sa mnom? Noga nestaje na koleno. 3, 2, 1. 10 pokreta rukama. I gore. 2. 3. Sve gore. 4. Ostati na kolenjima, to je više nego dovoljno da radite ovu vežbu. Za početak. 6. 7. 8. 9. 10. Odlično. Bravo. Voda. Priznajte jer sam vas ubila malo. Uvijek pratite instrukcije koje govorim na početku. Da ostate na koljenjima, da zadržite svoj intenzitet, da savladate tehniku i onda lepo brže ćemo iti napred u napredak. Ok? Prelazimo na naš omiljeni kor. Kor mišići su leđe koji daje nam mogućnost da pravilno dišimo.
da pravilno sedimo. Tako da, ja pomerila kameru na horizontalni položaj. Idemo, legnemo na leđa. Taman nam odmori noge. Legnemo na leđa. Odlično. Samo meni je toliko vruće. Ili vama isto. I idemo, ruke ispružimo ispred. Na izdah idemo gore, podigli se. Idemo blago sa strane, sa druge strane. Vraćamo se u centar i legnemo u ispravan položaj. Vodite računa, sećite se, ovdje imate jabuku, zamislite koju vam ne daje da povučite vrat ka grudima. Na izdah samo stavimo ruke između koljena, sa spoljašnje strane, sa spoljašnji centar i vraćamo se. Spremni, idemo. 1, strana, strana, centar, vratili se. 2, izdah, izdah, centar, vratili se. Leđa ostaje na podu. Podignuti samo ramena. Donji dio lopatica ostaje na podu. Vratite svoj intenzitet. Ne vučite rame ka ušima i obavezno fokusirajte se na donji deo ribara. Tako da napravimo Wi-Fi konekciju sa stomakom. Nemojte misliti dižemo ramena. Ne, to je kontrahuje stomak tako što fokus na donji deo rebra. I onda početi blago i da osjećate stomak. Odlično. Ajmo još 3, strana, centar, dole. Gore, strana, druga, centar, dole. Gore, strana, druga, centar, gore, dole i posljednji. Gore, strana, druga, centar, odmoriti blago. Istegnite ruke, istegnite noge, tim samim istegnite i stomak. Odlično, vi ostajete u ležećem položaju. Ja pogledam šta nam je sljedeća vežba. Sljedeća vežba, noga nam jedna ispružena, paralelna podu. Druga noga nam je savijena u koljenu i suprotna ruka savijena i podržava blagu glavu. Mi sad, izvinjavam se, obrnuto, jedna noga ispružena i suprotna ruka savijena. Bravo, devojke. I na izdah, laka varijanta, savijemo koljena, dižemo rame i spuštamo se nazad. Teška varijanta, ne savijemo koljena. I vraćamo se. 2. I vraćamo se. Odaberite svoju varijantu ili idemo ka koljenu, pogled na stranu, ne vučimo lakat, nego vučimo ramen na stranu. Ko hoće jače, noga je skroz ispružena. 6, 7, osjećate stomak. 9, 10, ajmo još 5. 1, 2, 3, izdah obavezno, vratite se. 4, izdah. 5. Odlično. Zamenili stranu. Probajte svoju varijantu. Kome teška sa savijenom nogom, kome super sa ispruženim. Možete i kombinovati 2 puta sa savijenom, 2 puta sa ispruženim. Ispružili nogu, uzeli ruku, druga paralelna podu i na izdah, ajmo devojke, 1, vratili se. 2, obavezno izdah. 3, nemojte da vučite glavu napred. Ruka vam samo podržava glavu. Vrat, produžete kičme. Rame ide na stranu, a glava samo prati. Pogled na stranu. Izdah. 10, još 5. 1, osjećajte stomak. 2, bravo. 3, 4 i 5. Super. Svi ko preživio noge, sve ostalo sad biće jako, jako blago, lagana varijanta. Tako da je skroz opušteno. I sad idemo ruke, završavamo set. Sad idemo stomak, završavamo set za ruke, tako da neće biti veliki mišićni grup. Odlično. Ostali na podu.
Ruke nam iza glave. Sad idemo 5 puta. Podigli se gore i radimo 5 pulsa i spuštamo se na dolje. Izdah. 2, 3, 4, 5 i spuštamo se, legli, odmorili. Šta je važno kod ove vežbe? Da ne vučite sebi za vrat, nego fokusirajte se na podizanje ramena i na kontrakciju ispod rebara u stomaku. 3, 2, ajmo. 1, 2, 3, 4, izdah. 5, vratili se dolje. 2, 3, 4, 5, vratili se dolje. 3, 2, 3, 4, 5, odmori sekund. 5, 2, 3, 4, 5, odmori. Ukoliko bole, napravite nekoliko sekundi pauzu i poslije nastavite sa nama. 3, 4, 5, odmori. 8, 2, 3, 4, 5, odmori. Pokret sita, ne vučite se napred, samo blagi, čisto da osjećate bol u stomaku, ispod rebara i to je dovoljno. Nemojte da vučite glavu ka grudima, zamislite opet jabuku i na izdah se dižemo. Ajmo još 4, 1, 2, 3, 4, 5, bravo devojke. 1, 2, 3, 4, 5, svaka čast, posljednjih 2, 1, 2, 3, 4, 5 i posljednji 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Ispruži ruke, nogi. Odmori, vraćaj disanja ukoliko ste ga izgubili. Nadam se da niste. Jedna mala šala, ali baš bih htjela da vam kažem, devojke, sad sve što smo radili, idemo ponovo da ponovimo kako bi naše tijelo naučila. Onda zamišljam to lice kao ne, nema šanse. Ali dobro, sljedeći put ipak ćemo da napravimo petak, bit će kardio runda, mi ćemo raditi kratki set vežbi po 3 vežbe, onda pa poslije odmor i onda ćemo poslije to ponavljamo kako bi naše tijelo zapamtila i kako bi me zagrejali cijelo naše tijelo. To vas čeka u petak. Pripremiti patike, naravno ću davati i lakše varijanti bez skakanja nego samo korake. Ok, sad idemo sljedeća vežba. Imamo izdržaj, plank. Dajem laku varijantu. Kome teško, samo stojimo na koljenima. Ok? Kome je još teško, ja sad pokažem kako izgleda vežba, a onda poslije dam digresiju. Ok, znači mi stojimo na koljenima, koljena blago podignuti od poda. Stojimo skroz savjeno. Ravno, ravno, naravno ruki ispod ramena, vrat produžetak kičme. Na izdah samo radimo korak nazad, bez pomeranja gornjeg dijela tijela i vraćamo se. 2 i vraćamo se. Laka varijanta, ostanite na koljenima, idite u plank, u izdržaj i vratite se na koljena. Ok? Molim vas, vodite računa o svom intenzitetu. Kome teško, vratite se na koljenima. Kome lako, ko je u treningu, ajmo koljena gore. Zategni stomak. Na izdah. 1. Vrati koljena. 2. Vrati koljena. Stomak blago zategnut. Vrat produžetak kičme. Rame se ne pomera. Sami nogi šetaju. Kao da nisu vaši. Vaše tijelo stabilno. Nogi šetaju. 5. Izdah, ispružili noge. 6. Izdah, ispružili noge. 7. Vrati. 8. Vrati, kuk se ne pomera. 9. Vrati. 10. Vrati i još 2 bonus za trenera, please. I posljednji. Odlično. Spustite se na kolena. Odmorite. Treba da osjetite blago rame. Treba da... Vidim te, draga moja, ovako odmara. Ko vam kriv što ste uključili kameru? Sad vas pratim, bravo. To je jako dobra ova pozicija, šalim se, ali ova pozicija je jako dobra za odmor, zato što isteže i mišiće leđe i ramene mišiće.
Tako da super što ste je iskoristili. Kako se osjećate? Idemo dalje. Sedimo i uživamo. Turski set. Posle ćete zamijeniti nogu. Prelazimo na rameni pojas. Rameni pojas. Aktiviramo prednje i mišići rame. Sada idemo prva vežba. Ispružiti ruke ispred sebe u visini ramena. Na udah samo savijemo laktove, ruke i dalje paralelno podu. Ovako savijemo laktove, bravo. Na izdah podignemo ruke, aktiviramo rotaciju u ramenu, vratimo ih paralelno podu i ispružimo zajedno. Ok? 1 i ispružili. 2 i ispružili. 3 i ispružili. Ne spuštamo laktove dole. 4. Aktiviramo rotaciju našeg ramena pojasa. 5. Izdah. Vrati. 6. Izdah. Bravo, devojke. 7. Osjećati i leđa i lopatice. 9. Rame uvek spuštene, ne vučemo ih ka ušima. 10. Ajmo još 4. 1. 2. Držite ruke paralelno podu, ne spuštajte laktove ka dole. Ostavite ih paralelno podu. Ovo je beš 4. koliko ja pamtim. Odlično. Ko radio pravilno, osjeća ovde, sredem te deuse i osjeća možda između lopatica, ukoliko vam lopatice nisu mobilni. Da, slobodna rotacija, slobodno. Pripremite tela za sljedeću vežbu. Sljedeća vežba, ruke ispruženi, dlanovi su otvoreni, kao da držite poklon neki. Ispustite ruke malo dole pod uglom 45 stepeni i stavite ih paralelno telu, skroz na stranu. Sada dlanove ostaju na dole, otvorene ista, izvinjam se, i spajamo dlanove zajedno, kao da hoćemo vodu da napunimo od dlanove. Na udah otvorili. 2. Ruke sve vreme dole, ne dižemo ih. 3. 4. 5. Stomak zategnut, kičma u neutralnom položaju, vrat je spružen. 7. 8. 9. 10. Ajmo još 4. I spremite se psihički, sad ćemo isti pokret raditi. Ruke bit će iste 45 stepeni, ali prema gore. Jupi, radujem se suncu. I 1. Laktove vučite jedan ka drugome. 2. Kome bolje, odmorite. Rame se ne podižu, rame sve vreme spušteni, samo ruke. 5. Dlanove otvorene. 6. Kičma se ne pomera, stomak drži tijela, nema pomeranje, ovoga nema igranje. Udah, izdah, ruki spojili. Udah, izdah, ruki spojili. 10. Komu boli rame, odmorite, izmasirajte rameni pojas i nastavite. Posljednji 1. Odlično, opustite. Gde? Ovde? Svugdje. Bitno da nije u trapezijusu. Oko u trapezijusu ima kategorije ljudi koji trbušni mišići aktiviraju ili rameni pojas, sve radi iz ovih mišića. I onda im na kraju, posle trbušnjaka, boli vrat i posle bilo kojih vežba gornjih dijela boli vrat. To znači nema Wi-Fi-a, ono što sam ja pričala na početku, nema konekcije mozga i trbušnih mišića. Onda tijelo kompenzuje i aktivira drugi mišići koji za to u stvari ne postoje. Spremni? Ispružimo ruke, širina. Opet ispružimo stranu i sad rotiramo veliki prst. Što moguće prema unutra tako da ga podignemo i opet vraćamo ga na dole što više. 2. Mobilnost uz zglobu rama treba da postoje. 3. Ja ću da se približim da vam pokažem. 4. I na dole ga vučemo. 5.
Probajte da vam kičma se ne pomera, lopatice mogu, a kičmeni stup ne. 7, treba nam mobilne rame. 8, kome boli hrcka, znači sedimo po ceo dan i ne koristimo naša tela. 10, 9, 10, 9, jel me čujete? Ajmo još 3 za svaki slučaj, ko može, zategnite stomak. 2, bravo devojke, i 3, odlično. Celi deltej deo smo aktivirali, cele mišić rame aktivirali smo sa svih strana sad. Kome sve živo boli posle ovih vežbe, podhitno na korektivne vežbe za popravljanje posture. Zašto to pomenim? Ovde ispod vrata, iznad velike kosti, nalazi se centar za disanje. Snabdevanje kiseonika, mozga kiseonikom. Ukoliko ovde sve živo boli, onda vam je taj centar zatvoren i nemate dovoljno kiseonika ka mozgu. Automatski nema pažnje, nema fokusa, umorni ste na kraju dana. Korektivne vežbe spusti, aktivira donje mišiće lopatice, rastereti centar za disanje, otvori vrat i kiseonik će dolaziti do mozga. Tako da ko ima bolove ovde, slobodno sebi pometite da na korektivne vežbe da otvorimo posturu. Sljedeća vežba, laktovi zajedno, ruke zajedno spojene. Tako je. Idemo otvaranje, spajanje i dignemo gore. Po mogućnosti ne odvajamo laktove. 1, izdah. 2, izdah, gore ruke. Ovde je jako bitno da ne savijete se u kičmi. Sve vreme stomak aktiviran i držite tijelo ravno. Samo ruke. Može 5. Izdah, spusti, otvori. 6. Izdah, spusti, otvori. 7. Uzmite svoj intenzitet, ali nastavite da radite. 9. 10. 11. Još 3. 1. 2. I 3. Odlično. Super. Bravo. Jeste primetili komu boli pozadi vrat trapezius? Zapitajte se koliko sedite bez pomeranja. Ukoliko sedite tokom dana za kompjuterom, obavezno napravite svaki sat pauzu i aktivirajte, rasteretite ove mišiće. Sljedeća vežba, sedimo na petama, koljene su otvorene. Ruka jedna ide u centar ispred, među nogu, ali ne među koljena, nego malo napred. Ok, super. Ova ruka nam tokom vežbanja bit će sve vreme ispružena. Sljedeća ruka otvorenim dlanom ide na lumbalni dio kičme. Ovako divan položaj, ispružen vrat. Ova rame spuštamo i otvaramo. Spuštamo i otvaramo. Vodite računa da nam ova ruka se ne pomera. Ajmo svi zajedno. 1, spustili, otvorili maksimalne pogled iza rame. 2, spustili, otvorili maksimalne iza rame. Na izdah. 2, bravo devojke, odlično. 3, namjerno vas sedila u ovaj položaj da se ne pomera ništa osim ramenog pojasa i grudnog koša. Ovde otvaramo međurebarne mišići kako bi nam pluća mogli da se puni kiseonikom. Ajmo još 5, spusti, izdah, otvori. 4, 3, 2 i posljednji. 1, bravo. Nemamo menjanje strane, ista ruka, isti položaj, ali ova ruka nam ide iza glave. Ajmo, kao da hoćemo da istegnemo trapezius. Svi podigli ruku gore. Please, do kraja vežbe nema spuštanje brade na dolje. Ovde vam jabuka, što god da je zamisliti, nema spuštanja. Sve isti položaj. I ko može, idemo devojke, spuštamo, isti pokret. 1, gledamo iza ruki.
2, 3, izdah, odlično radite. 4, sad konačno vas vidim. 5, 6, još 6, 1, 2, 3, 4, 5, na izdah i 6. Odlično. To je posljednja vežba, samo da je ponovimo na drugu stranu i idemo u istezanje. Ajmo, stavimo ruku ispred, jednu ruku na lumbalni dio tijela, dlan otvoren, gleda na pod i spustili rame. Sad ova rame tek ćete osjećati. 2, otvorili se, guramo se. 3, ovo je fenomenalna vežba da radite na kraju dana ukoliko imate sedeći način života zbog posla ili zbog još nečega. Da bar na kraju dana otvorite grudne mišići, međuribarne mišiće, pustite kiseonik u pluća da se napuni kako treba. Čak i ukoliko radite, napravite pauzu i odradite ove dve vežbice. Posljednjih 2. Izdah i nema pauze, ruka gore. Glavu ne vučemo na dole, spuštamo, otvaramo. 2, ovdje već osjećate mišići lopatice, mišići rama, pozadi. Ajmo još 6. Ne spuštamo glavu, po mogućnosti ne spuštamo lakat. Probaj da ga zadržaš sve vreme na gore, kao da istežeš triceps sve vreme. Malo izazov, ali pravilno. Odlično. Svaka vam čast. Poslije nogu sve je ostalo bilo lako, jel tako? Namjerno da vam dala jako teško na kraju, ali vjerovatno neki od vas uplašili se kao, pa ja bežam sa ovog treninga ako tako nastavi. Ali ne, sve ćemo uvijek izbalansirati. Ukoliko početak težak, očekujte lagani kraj. Ukoliko lagani početak, spremite se psihički, očekujte težak kraj. Ok, idemo u istezanje. Jedna noga nam savijena, ispružimo 2 ruke ka jednoj nozi. Kao i prošli put sam vam pominjala, uhvatite za skočni zglob, za koljena, gdje god da vam prija. Ukoliko možete da dotaknete prsti, slobodno povucite prsti ka sebi, kako bi vam zatjegli se i mišići list. I onda osjećate istezanje celog noge. I pozadi, i ovdje. Lijeđe držite po mogućnosti zatjegnuto, kako bi jači osjećali i zadnju ložu na noge. Odlično. Bravo, djevojke, svaka vam čast za trening, za priključenje, zato što želite da budete aktivni. Idemo na drugu stranu. Sve isto ponavljamo. Zatježemo prstići, ukoliko možemo da dotaknemo. Zatježemo list. Zategnemo zadnju ložu tako što zategnemo lijeđe. Ukoliko ravno lijeđe idemo na dole, osjećamo svu nogu. Ukoliko zaokružimo lijeđe, onda karlica pada nazad i nemamo osjećaj baš tu. Tako da ispružite kičmu i idete do prvog praga bola. Uvijek ide tako. Istezanje se radi do prvog praga bola, zaustavljamo, čekamo 10 sekundi, bol prođe, posle toga možemo još malo. Onda to način bez povrede da jako lijepo istegnemo naš mišić. Jer u stvari mi kada istežemo osjećamo bol, mi mislimo da mi istežemo mišić, a on u stvari u kontrakciji, ne da nam tijelo da se istegnemo. 2 noge na stranu i spuštamo se koliko možemo. Ovdje treba da bude uživanje, vraćamo disanje, opuštamo tijelo, opuštamo mišići. Te mišići koje osjećate zategnuta, nemojte cimajte, samo im šaljite signal da moraju da relaksiraju. A mozak će informaciju tu obraditi i relaksirat će vaše mišiće. Odlično.
spojili noge zajedno. Sad možete i zaokružiti kičmu ukoliko želite i na izdah lagano, blago spustili se ka dole. Usporite vaše disanje, opuštajte vaše tijela. Možete slobodno sebi uzmiti za noge, za koljena, gdje god da vam je maksimum, tamo i ostanite. Sečite 10 sekundi, čekamo kada bol prođe. Treba da bude prijatno zatezanje, ništa na snagu, ništa bez cimanja. Stavimo prst na petu, u stvari petu na prst. I sad idemo isto napred. Ko dotakne prstić, slobodno ga povučite ka sebe i još malo se spustite. Ovdje se osjeća i nešto u karlici, dole, ispod kuka. Možete tamo da osjetite neki mišić koji se zateže. Odlično. Zamenite nogu, stavite petu na prstiće i idemo prema napred. Rame spuštene, vrat otvoren. Dišemo sporo, vraćamo disanje, vraćamo mir u tijelo. Odlično. Sad lagano legnemo na pod. Ima i drugi varijante da istežemo gluteus, ali ovo je optimalni i bezbedni za apsolutno svi. Stavili nogu i povukli koljena ka sebe. Tim osjećamo zategnost gluteusa. Ukoliko je teško vam da držite ovu nogu ispruženu, slobodno je spustiti i odmoriti. I fokusirajte se samo na mišić koji je pod tenzijom. Držimo 10-15 sekundi. Bol polako odlazi i mišić počne da se isteže. Spustite blago petu na pod, zamenite nogu i zategnite ponovo drugi mišić. Odlično. Sad pokažem vam kako je bezbedno i pravilno, lijepo da istegnemo na stranu našu kičmu. Jedna noga je ispružena, suprotna ruka ide na pod i po mogućnosti ostaviti rame na podu. Koljena saveli i spora spuštamo koljena na drugu stranu. Pogled ide u pravcu ispružene ruke koja ide u suprotnom položaju od koljena. Obavezna, sad još ne, ležite, odmorite. Obavezna kad budemo izlazili iz ovog položaja, nikad ne vučite koljena nazad da ga podignite, nego ono što je neophodno kako bi bezbedno, bez cimanja u kičme, samo ispružite nogu i vratite kukove u ležeći položaj. Nikad ne radite ovo, zato što ja trenutno ne znam koje vam stanje kičmenog stuba. Ovo je bezbedno kako ispružiti i lijepo se vratili. Naravno, ukoliko ste zdravi, možete odraditi drugu varijantu. Zamenite nogu, podignite, spustite je ka podu. Po mogućnosti vam je rame što bliže ka podu i na izdah istežemo kičmu, istežemo mišići leđa. Ukoliko ima neki bol, podignite ruku od koljena i ne pritiskajte koljena ka podu. I naravno opet samo ispružili nogu i vratili se u ležeći položaj. Ustajemo lagano. Sve ste mi ispratili, a ja izgubila reč. Bio intenzivan dan. Ja kad se umorim, moj mozak isključuje srpski, vraća se na basic podešavanje, a to je ruski jezik.
i ja počnem da grešim. Tako da možda ću sred treninga i da krenjem da pričam na ruskom, slobodno mi mašite da kažete ne razumem šta hoćeš da kažeš. Ostalo nam je vrat. Spora, devojke, spuštamo vrat na dolje, bez pritiska, bez cimanje. Osjetiti kako vam prijatno isteže se pozadi vrat. Spustiti lopatice na dolje, ne vučiti ih ka ušima. Možete blago osjetiti mišiće vrata i mišiće između lopatice. Zadržamo 10 sekundi. Kičma nam ravna, ne zaokružujemo kičmu, samo spuštamo vrat na dolje. Ovo slobodno radite i na kraju dana, ukoliko sedite. Sada stavimo prsti na stranu i sporo pomeramo glavu na stranu, ali nema pritiska. Ukoliko hoćete da istežete jače ovde, samo spustite ramena dolje. U stvari ne pritiskam glave, kontrolišite zatezanje, nego spuštanjem rame kontrolišite zatezanje. Onda je bezbedno. Samo malo spustili i osjetili kako ovde sve zategnuto. Spustili bradu ka pazuhu i gledamo na dole. Ali glava nam i dalje ide na stranu. I onda istežemo svi mišići sa zadnje strane i bočni vrat. Odlično. Isto to uradimo na drugu stranu. Prvo ide na stranu, provjerite da li vam kičma ravna, rame spuštene i idemo na stranu. Ja tek sad se približila kameri i vidim boju mojeg lica. Tako da u stvari, devojke, ja ću vam na kraju zahvaliti ti za trening. Koliko mi krv došla do... Spustimo bradu ka pazuhu i pogled na dolje. Odlično. Sve vežbe koje smo radili za rameni pojas, ukoliko ste ih zapamtili, slobodno ih raditi kući kako bi vam rame bile i grudni koš je bio otvoreno i sve normalno funkcionisalo. Jer zdrave rame, to je naše zdravlje, to je zdravlje bukvalno svega, i disanje, i rada mozga, i unutrašnjih organa, jer nama rameni pojas je jako važan. Razumite, tu se nalazi srce, ispod rebara i sve ostalo. Ja vam samo pokažem šta znači zdravo leđe i zdrava i mobilnost i zglobu rame. Ukoliko vi možete da spojite ruke zajedno, nemojte probajte to kod kući, i podignite na 90 stepeni bez pomeranja kičme. To je zdravo mobilnost u zglobu ramena. Ukoliko vam je to teško, obratite pažnju, ispratite, istražite, pitajte Nadicu. Možda ćemo jednog dana i napraviti vam izazov za posturu. Kako biste bili zdrave, pravi, sve organe, srce, pluća vam radila savršeno. Hvala vam mnogo, devojke, na treningu. Mnogo sam uživala sa vama. Divna energija koju ja vam šaljem, a nadam se da ste je dobili. I to što sam pričala na početku, vreme i zdravlje ne možemo da vratimo, zato investirajte svoje vreme u vaše zdravlje. Od mene veliki poljubac, vidimo se u petak, ponesite patike obavezno. A ja ću da preskočim petak svoj trening kako bi imala energije da sa vama zajedno uživamo. Jer negdje mi je bilo već teško jer drugi trening za redom.